Iza leđa im planina Kozjak, s lijeva Split, s desna čarobni Trogir, a lica su im uperena u slano plavetnilo. Svedemo li ih na zajednički nazivnik, pripadaju gradu Kaštela. 7 žila kucavica nastalih iz utvrda za obranu od Turaka živi kao jedna. Čvrsta je ta veza koja spaja dalmatinske ljude. Ime joj je ljubav prema moru, maslini i kamenu. I upravo je ona spojila 3 para kaštelanskih ruku, čiji prsti pletu priču koju vjetar raznosi po cijelom svijetu. Bavim se izradom predmeta od maslinova drva. Maslina zato što je lijepa. A zašto se muškarci zaljubljuju žene? Najdraži predmet mi je zadnje vrijeme moja bicikla koju sam doradio sa maslom. Jel? A prije toga je bija ručni sat jer sam čuo da niko nije do sada bija napravio. Želja mi je bila da napravim jedan proizvod koji je prepoznatljiv u Dalmaciji i našem podneblju. Želio sam kad sam došao ovdje da spojim kamen, more i našu domaću ljekovitu biljku čuvarkuću. Za ovo je potrebno dosta truda, puno ljubavi i 2 plemenite, vrijedne dalmatinske ruke. Često me ljudi nedjeljom vide kako vezen kukićan pleten i da kažu o Bože kako možeš škare iglica nedjeljom u ruke. Međutim, ja smatram da ovo što ja radim je Božji dar. Pogotovo što moje vrijedne ruke na taj način čuvaju identitet svog naroda. Svaki pokret prsta jedna je kap znoja. Svaka kap znoja jedan osmijeh na njihovom licu. Osmijeh koji znači da su svojim djelima udahnuli život sjenama iz prošlosti i zauvijek ih zarobili u vremenu. To tak genialan režisér. On odlovil odrazku umoru. To genialan režisér. Jiří Menzel. Nein, Menzel, Merkel. Ne, to tak také drugo. Politika, ja se nemešal u to. Sehen Sie diese Stadt? Ja? Co to je? Das ist Kaštela. Není možné, tak to Kaštela. Ja. To krásný. Můžeme prošetat do tamo? Napisat razglednička. Was ist schreiben? Si dice cartolina, buonasera cari amici, dobrovezzer da Castela, siamo qui adesso per dobire un vincitore del semifinale di Jadranske igre della Regia Srednji Južni Jadran. E allora, questo vincitore sta con noi per 7 dana u città che si chiama Biograd al Mare. Ma noi siamo adesso nel Biograd al Mare, no, siamo nel Castela. Castela è una grande e bella città, jedna lijepa grada, ali nije jedna. Castela sono... Ragazzi, quanti sono Castela? 23, 16, 8, 9, 7. Sete Castela, Tak noi ja siamo povedem. Ja řekl první. in marina, sul mare, sul nave, in Castel Gomilica. E in Castel Gomilica, navijaca che vogliono urlare, navijare. Oni se galaviti, oni se vikati, oni se trgati lasso za svoja squadra. Da. A squadre sono... Chcete vidjeti subito, ma prima un piccolo introduzione. Tak, musíme dělat, ale naprvo isključimo autopilot. Vai. Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija teško su odredili 4 ekipe koje su ušle u samu završnicu regije. Teško naravno jer tko u Dalmaciji voli izgubiti, a svi su vješti, svi su spretni i svi prepuni dišpeta. Stoga se dalmatinskim rivama proteklih mjeseci trčalo, skakalo, plivalo i penjalo uz... Zar ste sumnjali? Gromoglasnu podršku navijača. Konavle, Solin, Korčula i Trogir ušli su u završnicu regije. Samo će jedna od te 4 ekipe večeras izboriti mjesto u velikoj završnici Jadranskih igara. Ovo su navijači
Ovo su Kaštela, Kaštel Gomilica. 3 ekipe već imamo spremne za tjedan dana koje će u Biograd Wallstatt am See, ja? A sada tražila posljednju. Koja će to biti? To su najbolje 4 ekipe iz Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, ja? Pa krenimo redom. Krasni navijači, navijačenke, posluhnimo jak se máte? Jak se imamo? Naprvo musíme predstaviť ekipička u crveni dresički. Was ist ekipička? Táto ekipa Vranic, ekipa Solina. Ajmo ga, predvodi ih Jadranko. Ajmo na veliki pljesak Vranjicanima, Solinjanima. Cipli dizelaši u crvenom. Vranic, Solin. Lentamente abbiamo il tempo, odmah nakon njih. Zeleni, verdi, ma non sono zeleni e non sono Giuseppe. Squadra di Konavle, Jaja i Jelenko. Ajmo Konavle. Na treće musíme predstaviť říkat ahoj ekipička u plavi dresičky. Takto ekipička Korčula. Svetý Anton. Si dice Sant'Antonio. Meine liebe Fräulein und alles zusammen. Ovo prvi put špila da nema domaćin. Oni ne se kvalificirala, ali zato skoro domaćin ekipa Stadt Trogir. Aber das ist Durststadt Žedno. Und 2 Zuckerfrau. Tak se naprvo predstavil kapetan Vranica, Cipli dizelaši. Jak se máte? Nikola. Predstavi ekipu. Jadra, Ane, Mare, Mario, Matko, Ante, Domagoj i Nikola. Ahoj. Ekipa ili skvadra iz Konavala, gospari bismo rekli zamalo. Vlaho je njihov kapetan, pa Vlaho predstavi nam ostale. Anita, Gina, Elen, Nikša, Perica, Baldo, Perica, Filip i Lola. To su nam Konavle. Ja i Jelenko. A kraj mene ekipa Žednog i kapetan Johan, kaži ko su s tobom? Ovo je moja ekipa. Anđela, Magdalena, Marijeta, Vicko, Dario, Srećko, Tonči, Mari i Mario. I još jedan član ekipe, Igor, koji je trenutno srce. Musíme predstaviť ekipa Korčula. To učinil Andrej. Maja, Marinko, Marija, Branko, Mirela, Milan, Dražen, Damir, Mate. Svakako nije lako i iziskuje posebnu hrabrost suditi u Dalmaciji, ali mi imamo 2 mahera. Prave, pravcate, poštene i stroge, Miru i Peru, naše glavne suce. Ahoj Miro, ahoj Perička. A uz njih i naši vodeni suci fenomenalno su plivali u Fažani i sinkronizirano doplivali do Kaštel Gomilice. Gdje ste? Vodeni suci! Pani! Tak, pred nama 4 igry. Pred nama 4 igry je potezanje konopa. Pobjednik ide u Biograd na Možu. Prva igra. Prva nam je igra, naravno, vezano uz blago, no prije toga jedno pravo pravcato blago. Mi se nalazimo u gradu koje je blago samo za sebe.
Malo ljudi zna koji nisu iz ovog kraja da su kaštela sastavljena, dobro, to možda znaju od 7 kaštela, ali kako se oni zovu i kako po redu idu, to rijetki znaju. Zato smo mi angažirali našeg profesora geografije koji će nam ukratko demonstrirati priču o kaštelima uz pomoć svoje belle, simpatiče, molto inteligente asistentice. Dakle, ovako, ako ne znate, krećemo od najsjevernijih kaštela, najbliže Trogiru, kaštel Štafilić. Tamo se nalazi između ostalog i masina starija od 1500 godina. Evo. Pa profesori, vi ste gotovo vršnjaci tim biologija maslinama. Da. Nakon toga kaštel Novi, pa kaštel Stari. Kaštel Novi je izgrađen oko kule Čipiko, a kaštel Stari oko središta baš oko kaštela koji se zove Čipiko. A onda smo došli do sredine s koje god strane tužna brojimo, priča. tako, četvrta su kaštel, odnosno kaštel Lukšić, krasan dvorac Vituri i nesretna priča o dvoje mladih, Miljenku i Dobrili. Jako tužno. A odmah stižemo do kaštel Kambelovca. U kaštel Kambelovcu koji ime dobio po plemičkoj obitelji Kambi. Jedna kula koju su upravo plemenitaši iz te obitelji izgradili. Evo, obrambena kula na hridi. Nakon dugog puta po ovim svim mogućim kaštelima stigli smo i do kaštel Gomilice. Pa tu smo, gle Mika, tu smo mi. Evo mi tu stojimo, tu su, Gledaj, se kupa. pazi, časne sestre na otoku u moru sagradile ovaj kaštela, znaš? Jako lijepo. I posljednji, odnosno prvi do Splita, je kaštel Sučurac koji čuva predromanički reljef iz 9. stoljeća Sveti Juraj od Putanja. Tebi isto dobro ide svaka. Pa evo vidiš, družim se, to je to prelazno. Da se bar faks neki završi. No dobro, evo to smo blago naše s vama podijelili, a sada je na redu prva igra. Gdje se nalazi blago? Dobro, to je možda pitanje koje bi bilo bolje postaviti u Remetincu nego u Kaštel Gomilici, ali šta ćemo mi u Kaštel Gomilici isto tražimo blago. To je naša prva igra, već smo igrali, pravila znate, no evo da ih ponovimo ukratko. Dakle, imamo more, imamo blago pod morem. Imamo natjecatelja koji treba skočiti i pronaći blago kašetu, dakle pod morem. Treba ju otvoriti, kao što vidite, i izvući dijelove slagalice. Kad izvuče dijelove slagalice, jednu smije odnijeti na obalu, tad drugi natjecatelj skače. Kad su svi dijelovi slagalice na obali, onda se trebaju natjecateljice primiti posla, složiti slagalicu i to je znak natjecatelju koji čeka, dakle sučev znak, da skoči u vodu, uzme ključ i prepliva do otoka, otvori škrinju koja se nalazi na otoku i izvuče blago. Tek kad svi vidimo dobro što se krije u škrinji, igra je gotova. Da vidimo kako to mi radimo, jesmo već to mislili. Vidjeli sebe, Ja mislim da smo mi vidjeli to sad sve. Jesmo? Da. Onda dobro, onda da vidimo uopće kako to izgleda pod vodom, jel da, ta škrinjica, možda bi nju bilo. Pa to smo vidjeli, baš se dobro otvorilo, da. Ajde, baš sve smo vidjeli, nevjerojatno ove naočale, apsolutno ništa nisam vidio. Ono što je bitno jest da igramo uvijek u 2 kruga svaku igru, ako niste bili s nama u prijašnjim emisijama, jer ne stanu svi ovaj naš vodeni svijet, baš sve 4 ekipe. No na kraju zbrojit ćemo rezultate, oni koji najbolji u svakoj igri dobit će 3 boda, drugi 2, treći 1 bod, a zadnji će ostati bez boda. A ko nam igra? Gledaj, zeleni, to znam, Konavle, ja i Tako je, i Vranjic, dakle, naši cipli dizelaši za prvu igru koja se zove Potraga s blagom. Još samo trebamo sučev znak i igra može početi. Sve je spremno za početak igre i sudac Miro daje znak za početak igre. To je bilo to. Inače, vrlo zahtjevna igra, trebate držati dah jako dugo, trebate u tom mraku i naći blago i izvući pazle na površinu. Ajmo! Kao što čujete, trebate imati i navijače na kopnu, jer bez toga ne ide. Prva pazla u ekipi Vranjica, koju ćemo večera zvati ekipom Solina, izvukla je jednu pazlu, a stiže i druga. Ekipa Konavala polako, ali sigurno izlači drugu. Momci, vama ko da se ne žuri nikuda. Pa čini mi se, Jirži, da je nekako ekipa Vranjica malo brža, ha? Puno je brža ekipa Vranjica, slagaće pazle, odnosno ova bolja polovica, ženska polovica. Korčulanima je daleko jedna i druga pazla. Pazle izgledaju vrlo nezgodne za složiti. I
ali evo ga, Vranic vrlo blizu rješenju. Uzimaju ključeve, posljednje bicikle skače u vodu. Skače u vodu. Ali... Gotovo u isti čas, nevjerovatno. Presudit će vještina plivanja. Ne, nije, Rene. A ne, tamo još jedna pazla. Još jedna pazla je s one strane. Onda možemo reći bravo za Vranic, bravo za ekipu Solina. Treba se još Flamengo popeti gore i otključati. I što je unutra? Evo ga! Pogledajte ovo slavlje, ljudi moji! Ajmo, Korčula, broji se vrijeme, ajde, brzo. Slažu još natjecateljke iz Korčule. Nije to jednostavno. Evo ga, još sad dva i složit će sigurno. Nadam se da će stići u zadanom roku. Stisni ga. Može, ajde. Ali ga ima dovoljno. Evo ga. Hoće li stići do kraja ove igre? Da li se primijetio je Johnny Weissmiller skok? Ne, iz Konavala, pardon. Ne Korčule, Konavala. Bravo za ekipu iz Konavala. Oba dvije ekipe obavile su zadatak unutar vremena. A evo ja sam sa ekipom Vranica, rekli smo večeras ćemo vas zvati ekipa Solina, tako će pisati na tablici. A kako je raspoloženje tu? Ali imaju razloga za slavlje ne samo zato što su bili brži od svog protivnika, nego zato što Ane slavi rođendan. Pa dok mi pjevamo pjesmu Sretan rođendan, prebacujemo lopticu u Konavle. Konavle su ovdje, ja sam par put rekao Korčula, zapravo Konavle. U zelenim dresovima cijelo vrijeme ekipa iz Konavala i s njima jedna šarmantna djevojčica koja se zove... Anita moja, iz kojeg mjesta? Pavljak brda. Kako brdo? Pavlje brdo, ti mora vidjeli nisu, ali evo trudili se, a i pazle baš, nisu vam pazle najbolje išli. A evo, neće nas blago i gotovo. Neće. Evo tu malo čak i gledamo kako se mučite još s ovim pazlama. Dobro, kad se nisi igrala s time, čime si se ti igrala kad si bila mala? Sa autićima, bravo, to odlično, prava djevojčica iz Konavala, iz Pavljeg brda, pozdrav svima koji su sad tamo. Tako su igrale djevojke i dječki iz Konavala, a kako su igrali svi zajedno, otkriće nam Karmela i Miro. Pa da evo još malo pratimo kako je to bilo na usporenim snimkama, a da sad čujemo Miro kakvi su bili rezultati, što nam govore brojke. Pa evo, Konavle su ostvarile vrijeme od 2 minute i 54 sekunde, 10 sekundi kazne, to je 3 minute i 4 sekunde. Zašto kazna? Kazna zato što je natjecateljica pomogla prilikom stavljanja pazli u kašetu. A joj, pa takve smo ti mi žene, mi bi ti uvijek vama pomogle. A daj, kako je druga ekipa igrala? A Vranjic Solin je ostvario vrijeme od 1 minute i 55 sekundi. 1 minuta i 55, čestitamo. To je bio prvi krug, ništa još ne znamo jer trebaju još dvije ekipe odigrati u drugom krugu. Igraju Trogir i... Korčula! Korčulani u plavim gustarskim odorama, a ekipa koja je uvijek žedna u žutima. Da riješimo tu dilemu. Jeste žedni? Jesmo. Pa i mi. Upravo, svi mi smo. Miro, ako ste spremni, Miro, Pero, možemo krenuti sa drugim krugom igre, potraga za blagom. I? Sve spremno, Miro, daj znak. Evo ga, kreće, idemo navijači malo da vas čujemo. Ajmo žedni! Korčulani! Inače, sekunde ne igraju veliku ulogu u Dalmaciji, ali večeras i tekako igraju. Ovo je nevjerojatno, vidimo pod morem točno kako se vade iz ove škrinje pazle. To ne njih možne. Ja. Kako vidjet pod vodu? Plave pazle su izronjene. Žute također. Ove pazle su nevjerovatne, nikako da izrone. Evo ih. Žute pazle na površini. I plave također. Prva pazla na obali. Kod jedne i druge ekipe. Ajmo Korčula, brzo, plivanje, skakanje. Inače, ekipu žedno vodit ćemo kao Trogir večeras na tablici, da ne bi bilo zbunjivanja. Oni su zertursti, a? A poslušajte ovo bodrenje. Ajde napri! Uvijek su maštoviti. Ajmo, brže, idemo! Slipno! Ajmo
Korčulani, ajmo brže malo, života. Ekipa Svetog Antuna s Korčule. I stavi ga gore. I još jedan. Ekipa iz... Evo ga, žene slažu. Slažu. Žene često slažu. Pogotovo muške. No. Kako ide kod vas? Ne baš najbolje. Odlično. A ti si zadovoljan? Odlično. Super. To je stara maslina iz Kaštel Štafilića, ili staroga, ne znam, Kaštel staroga. Štafilića. 1500 godina. Ovo je nešto novija, ali to je replika iste. A ekipa Trogira, odnosno ekipa Žednog. Poslušajte njihove navijače. Imaju vrlo vesele navijače i navijačice pogotovo. A evo ga, i ekipa Korčule na otoku otvara škrinju i završava igru. Bravo, nadam se da ovdje u ekipi Žedno, iako je slavlje, nema mjesta euforije, tako probili ste led. Probili smo led, hvala Bogu. Išlo je sve kako treba. Moglo je puno bolje, znamo mi to. A znači žena nikad nije zadovoljna i nikad nije žedna, ili jesi žedna ti? Ponekad. Ponekad. A što kažu Korčulani? Ne, tu sam među žednim navijačima, stvarno su bili glasni. Da vas još malo čujemo, ajde. Ajmo mi do Korčulana, žedni uvijek, žedni i glasni. Korčulani za dlaku. Evo je njihov kapetan, zove se Andrej, veš mi boš povedal, kakšno je bilo to? It's okay. It's okay, bravo, mogu bi ići da mis, recimo, Korčule, da vidimo kak ste, Andrej to je zelo všeč bilo, na? Lepo ste to skakli. Fino. I maslenica i kod vas, ali ko zna za koliko sekundi ili ti koliko nečega. Karmela? Ja znam točno tko zna, Miro zna, pa Miro reci nam onda. Pa evo, Korčula je ostvarila vrijeme od 2 minute i 27 sekundi, a Žedno je ostvarilo vrijeme od 2 minute 14 sekundi, 10 sekundi kazne, 2 minute 24. Zašto kazna? Natjecatelj je sam pokupio ključ. Aha, dobro. Moram reći da smo i sve ekipe, ali i naše blago u ovoj igri osigurali kod Jadranskog osiguranja, da ne bi bilo. A sad ćemo pogledati tablicu. Nakon ove igre, dakle Solin 3 boda, Trogir 2, Korčula 1, Konavle 0 bodova. E sad, u Dalmaciji u kojoj je svako spretan, vješt i brza, niko ne voli gubiti, naravno da nije bilo lako doći do večerašnje završnice među 4 najbolje ekipe. Ništa nije lako, pa tako nije lako ni Korčuli bilo doći ovdje. A kako im je to pošlo za rukom, pogledajmo u njihovom prilogu. Put do uspjeha. Tu ludi navijači. U urbanoj jezgri opasanoj zidinama od srednjeg vijeka živi Korčula. Urbanistički je danas mnogo šira i svijetu dobro poznata. Kuda god je kročio, glas o njoj je nosio najpoznatiji svjetski turist, Korčulanin Marko Polo. Osim na gospodina Pola, Korčula je ponosna i na Morešku. Vilu koja mi srce steže, u oganj mili plemeniti, dobro voljo viteže, pripravan sam za dobiti. Hurra! Moreška je korčulanska igra koja se prije 400 godina igrala po cijelom Mediteranu, a sada se igra samo u Korčuli u izvedbi Hrvatskog glazbenog društva Sveta Cecilija. Iako im je prosjek 40 i roditelji su 25 djece, zasigurno su i najmasovniji među natjecateljima. Njihova je borbenost neupitna. Prolaz u polufinale dokaz je da caruje, a snaga klade valja. Ako možemo buzda ovoliko dice, možemo pobijediti na jadranskim igrama. Jedna skalina Svetog Antuna, visinske su pripreme za jadranske igre. Ajmo! Dok su muški na fizičkim pripremama, mi smo na estetskim. Oni igraju na snagu, a mi na šaru.
Išli smo korak po korak i još nas samo ostalo osvojiti Jadranske igre i donijeti vatrogasno vozilo u Korčulu. Ludi navijači, ali luda ekipa, jedna od starijih. Poradili su itekako na natalitetu. Koliko imate djece? 2. 3 za sad. 2. 3. 1. Radimo na tomu. 4 brzo. 2. 3. Nevjerovatno, samo jedan još uvijek radi na tome. A di su djeca? Ovdje je kapetan Andrej. Ko vam je sve u publici? Pa evo, prvo moramo pozdraviti naše mlade kapekaše koji su na B prvenstvu Hrvatske u Crikvenici bili prvi. 4-5 pehara. Svaka čast. Vi ste inače i malo nogometna ekipa. Kako vam ide nogomet? Pa evo, mi smo malo nogometna ekipa koja prijavili smo se tu čisto radi zabave. Inače smo svi veterani, ali moram napomenuti da su naša djeca ušla u finale kadetskog prvenstva Hrvatske u malom nogometu. Ma što više reći, vi ste jedna sportska nacija, svaka vam čast. Da čujemo još jednom navijača za kraj. Samo malo, što je ovo? Joj ljudi, džingl! U današnjoj emisiji govorimo sve svjetske jezike, pa bi ja Mišela i naše goste u kuhinji mogla pozdraviti sa Guten Abend ili sa Good evening. Jer zapravo tu dolaze nam naši gosti. Možemo na oba načina, ali evo ovako da kažemo, mi se večeras trudimo u ovoj našem malom kutku pripremiti jedno tradicionalno jelo, a samim time i da naučimo naše drage goste, odnosno natjecatelje, nečemu novom, barem što se kuharstva tiče. Pa dobro, ovo su osobe koje možemo predstaviti kao tipičan primjer onoga da ljubav nema granica. Odlično, evo. Znači imamo 2 para. David, dobra večer. Dobro večer. David je, ne znam, biste li ikad pogodili, Flamanac, Belgijac. Tako je. Ali zahvaljujući supruzi koja se zove Kristina, David fenomenalno govori hrvatski. Kristina, govorite li vi tako flamanski? Da. Baš mi je drago, čestitke onda i vama, David. Kako vam se čini ovo jelo koje vam je zadao Mišel? Ne znam, vidjet ćemo kasnije, još nikad nisam jeo, tako. Pa da, u Belgiji se ne jede baš često bob i sipe. Hoćemo li predstaviti i drugi tim? S druge strane imamo jedan bračni par iz Engleske, englesko-poljska kombinacija. Good evening. Good evening. Your name is? Stuart, my name is. Stuart and? Aga, Stuart and Aga. Stuart, this is your first time in Croatia. This is not actually my first time in Croatia. It's been many times in Croatia and I love it. It's a fabulous place. Naravno, mi smo fenomenalni, krasni. Mišel je isto takav, Hrvatska je divna. As far as I know, you have some big plans for this area here. Business plans. Yes, I have big plans for this area. And I hope that the fruits of it will come to light in very short time. Šta su ti Britanci svaku minutu će iskoristiti za promidžbu? Naime, Stuart ima velike planove vezane uz turizam za ovo područje i kaže da ćemo možda i ove minute na televiziji koristiti. A za početak već su krenuli sa sipom sa bobom, znači napravili su već prve korake, izdinstali su kapulu na maslinovom ulju, češnjak, peršin, dodali smo sipu i idemo dalje. Sipa s bobom, to je ono što danas kuhamo, vraćat ćemo se još nekoliko puta u našu kuhinju, no da ja ne bi pobrkala nekakve lončiće, moramo se vratiti igrama, a koja igra slijedi, to znaju Rene i onaj gospodin kraj njega. Nervira vas čekanje? U redu kod liječnika? Pokušavate uporno izvaditi dokumente, a službenici su strašno spori. Nikako ne možete položiti ispit kad ste glupi. Imamo rješenje za vas. Originalni hrvatski patent koje će vas dovesti na početak reda, a željene papire učiniti dostupnim u roku odmah. Pršut, dame i gospodo. Ovaj proizvod koji se od davnina u hrvatskom narodu koristi kao liječnička uputnica, požurnica na šalterima, te pomoć prilikom polaganja ispita, dao je i ime našoj sljedećoj igri. Pršut! Kao što je Rene objasnio, s pršutom se može mnogo toga napraviti. Da, pravila su jednostavna, nije baš lako to izvesti, posebno ako pršut
objesimo na visoko i teško dostupno mjesto, ali sve je moguće. Vjerujem da pravila znate, ali nije zgorega ponoviti. Pa ponovimo. Dakle, pršut smo objesili visoko, visoko, visoko. Treba se doplivati do njega. Popesti se po konopu, dok drugi natjecatelj pokušava doći do barke. Nemojte to činiti ovako kao što je to učinio moj dragi kolega Mirko, ali svakako činite to ovako kao što je to napravio Rene. Mirko je pomogla obalna straža da se iz ove gabule ili gabulice izvuče, a Rene je spasio pršut plivajući, i pršut, i Mirka, i brod, i sve je to spasio. Kad pršut bude na stolu, igra je gotova. Evo, jednostavno. Baš me zanima koje ekipe igraju u prvoj Konavle i Mirko, ko je to kraj tebe? Evo, ja sam tu kraj ekipe. Vječno žednih, dvije lijepe dame su ovdje, kako se zoveš ti? Anđela je moja, Anđele, a ti, draga, ti si voliš pričat? Marijetica, ja, malo sam se... Dobro, Marijetica je tu, Rene se nalazi kod ekipe Konavala. Ja sam također iskoristio priliku kad su se dečki makli da ostanem sa dvije prekrasne cure, ali mi krenimo sa igrom, pa ću ja popričati tu na samo. Blago tebi. Miro. I krećemo prema pršutu. Ovdje je došlo do sudara pod morem. Da. Ljudi su gladni, ovi koji su žedni zapravo su gladni. Da vidimo kako ide penjenje. Jedna od najzahtjevnijih igara, popeti se na ovaj konop i skinuti 5 kila teže kameru pršut. ispod vode koja snima iz vode. Ponavljani, da vas čujemo malo, ajde. Tako. Irži, nema spavanja. Ja ne spavam. Tak stigel pršut. Ekipa žednog evo utovaruje pršut u klasu optimist. I dalje su optimisti, vrlo su izjednačeni, ali nešto su brži. Konavle idu, ko da imaju gliser, a ne čamac. Pa to gliser. Da. Ajmo žedni, ajde. Moje cure su zauzete sada. Joj. Evo i žednih i to je kraj ove igre. Evo ga, a mi slavimo ovdje. Bravo cure, bravo, bile ste fantastične, svaka vam čast. Bravo. Je li bilo naporno, priznaš? Odlično, samo ne daj pršiti, jedem. A sad ćemo to staviti. Daj molim te pokaži nogu. To si nešto sa serotepom zavrnuo. Kakva je ovo medicina, molim te? Kućna medicina. Medicina. Što se dogodilo sa zglobom? Nije sa zglobom. Zapalio nogu prvi put, onaj konop kad se spuštavao. Prvi put kad se spuštavao na konop spalio nogu. Ali dobro, bit će sve u redu, već si pokazao da je sve u redu. Idemo do tebe, Mirko. Vidimo na usporenoj snimci kako su nevjerovatno dobro sjeli ekipa Konavala za svoj stol. To je bilo stvarno spektakularno. A pogledajmo kako su to radili žedni. Da, ja sam već tu, malo nisu zadovoljni, moram reći, moji dragi prijatelji iz žednog. Kako je bilo? Pa, moglo je biti puno bolje. Moglo je biti puno bolje, ali sad šta je tu? Dali ste sve od sebe? Pa daćemo i dalje sve od sebe. Pa šta bude. Dobro, dok su Konavle, vidjeli ste, imali, evo ga kako si pao, vidi kako si skočio muški s tim pršutom dolje, bacio si se kod da ti život o tome ovisi. Nije problem. Htjela sam reći dok se ekipa Konavala povrijedila, dok se penjala uz konopa ima zamotanu nogu i ti imaš čarapice na nogama, to je neka nova taktika. Ma nije, da ne iskidam nogu samo. Da ne iskidaš nogu kao oni, vidiš, svačimo se trebamo služiti, da pitamo još djevojke kako su one zadovoljne. Ha? Dobro je, super. Dobro je, pršut je na stolu, ja mislim da je to najvažnije za sada, a sad kako će vrijeme biti, to zna naš Miro, Fodor je kraj njega. Moj Miro, ovo je bilo, kako bi rekli Njemci, na knap stvarno. Na knap, da. Evo, Konavle su ostvarile vrijeme od 1 minute, a... Točno 1 minuta. Točno 1. A žedno 1 minutu i 11 sekundi. Znači 1 minuta Konavle, minuta 11 sekundi žedno. Stvarno je to bilo jako blizu, ali još ne znamo uopće kakva je situacija dok ne vidimo još druge dvije ekipe. Ostale su nam ekipe u crvenim dresovima, ekipa Solina, odnosno Vranjica i Korčulani, također ekipa Svetog Antuna. Miro, ako smo spremni, možemo krenuti. I još treba zavezati čamac, samo trenutak. Dečki, pripremite se.
za 5 sekundi. 4, 3, 2, 1. Ne vjerujte mu, on ne zna brojiti. I evo ga, drugi krug. Plavi. Kakav sudar u skoku. U skoku? Da, dolje u moru. Crveni ekipa iz Vranjica. Da, čujemo malo. Dobra bitka se vodi na tribinama, mislim da su najglasniji. A pazi njihovo, u plućima azbest, u krvi vino. Mi smo za Vranjic i nije nam krivo. Ekipa Korčula ima malih problema prilikom skidanja pršuta. Mirko, jesi kad skidao pršut sa karabinera na 4 metra visine? Nisam, samo sam se skidao. Na istoj toj visini? Istoj toj visini, da. Nešto je zapelo je s one strane, molim te. Zapelo je, a? Pogledaj što je. Ne, sve je u redu. Ajde, ajmo crveni. Vrlo izjednačene ekipe. Ajde, Korčula. Korčula je nešto brža. Evo imamo i navijačice. Ana. Ajde, Nikola! Ajde, Korčula, ajde, taj pršut. Ajde! Evo ga. Ali i Vranjic je blizu. Hoće biti sekunde. Stigao pršut. Ane, još jednom sretan rođendan. Reci što misliš svojim suigračima. A džava ti sreću rok odnja, di si do ove ure. Donijeli smo ti pravi vlaški pršut. Pogledajmo na usporenoj snimci kako ste vi doveli taj pršut. Dugo nešto je tehnika zaglavljivanje nogom. Sjajno, ti si skakao. Ti si skakao. Zašto su tebe poslali da ideš gore po pršutu? Na manjak kilaža. Evo vidimo i vaš spektakularan dolazak. Svaka vam čast, vidit ćemo kakvi su rezultati kad se to sve skupa zbroji. Bili se nešto slabiji od vaših suparnika u ovoj igri? Evo, ja sam već tu kod Korčule. Nismo opet zadovoljni. Zašto kogod sjedne za ovaj stol nije zadovoljan? Cure su bile oduševljene, ma htjela su vas poljubiti kad ste došli za pršutom. Nisam zadovoljan, jučer je bilo puno bolje napravljeno. Jučer je jučer, danas je danas. Iskoristi dan i sve ono Scarlett O'Hara i to, ali što nije bilo dobro? Nije bilo dobro, nisam, treba se još malo popet se da mogu otkačiti ovo. Vidjelo se evo upravo sad i na usporenoj snimci kako je bilo teško otkačiti taj pršut. A šta je s prstom bilo? A ovo su bile igre neke, pa smo se malo povrijedili. Dobro, ne moramo mi baš sve znati sad, te igre i to sve, ne moramo mi baš sve znati s tim prstom nezgodnim. No, kako ste vi zadovoljni vašim plasmanom? Dobro je. Pa dobro je bila, ajde, nije loše. Cure su, vidjela sam, sretne bile. Pršut je na stolu, sad možete udriti brigu na veselje, ali ne prije nego što saznamo rezultate. Sada ćemo upravo ovaj tren. Miro je sve zapisao, Pero je sve dojavio i dojavio onda i nama. Pa evo, Korčula je ostvarila vrijeme od minute i 18 sekundi, a Vranjic Solin od minute i 23. I to je blizu, to je vrlo blizu, pa sad moramo sve to zbrojati i podijeliti bodove. Čini mi se nekako da su Konavle najbolje. 3 boda Konavle, 2 boda Trogir, 1 bod Korčula i Solinjani su ostali bez bodova, to je 0. Sad ćemo to sve lijepo zbrojati i zbir nakon 2 igre je ovakav. Pogledamo Ružinavi brod, pa kaže 2+, 3 put, 4 pamtim. Trogir ili Žedno, 4 boda. Solin ili Vranjic 3, Konavle 3, Korčula Sveti Anton 2 boda. Ovo je fantastično. Moram još zahvaliti se nakon ove dvaju igara i našim pokroviteljima, glavni pokrovitelji Ministarstva turizma Republike Hrvatske, pokrovitelji Gospodarska komora, Hrvatske obrtnička komora i turistička zajednica, Hrvatska turistička zajednica. Dakle, oni su nam pomogli isto tako da budemo ovdje u Kaštel Gomilici, a kamera će nas povesti na put do uspjeha. Skakuću svi ovdje kad su vidjeli poredak njihove omiljene ekipe, Trogir, Žedno, prvi na tablici. Pa, lipo to izgleda, vidite. Lipo to izgleda. I sad kad smo već tu možemo objasniti zašto ste Trogir, a zašto ste Žedno i 2 Slatinke. Pa, Žedno i 2 Slatinke možete ne znam, možete sami vidjeti naše 2 lipe šinjorine. Čorova sam ti ja, -8,5, ispričaj ti, daj. A Trogir, eto, spadamo pod općinu Trogir, pa... A Žedno zato što se mjesto zove Žedno i zato što ste vječno žedni pobjede. A žedni i preželjni pobjede. Pogledat ćemo u sljedećim minutama njihov put do uspjeha.
Mjesto radnje Žedno na otoku Čiovu. Vrijeme toliko vruće da je na mrtvo ime izmorilo i vegetaciju. Di neće ljude. Upravo zahvaljujući stoljećima staroj tradiciji borbe za kapljicu vode, Žednjani se danas mogu pohvaliti najstarijom šternom na otoku, koja i sama umire od žeđi. Nas dvi nismo žedne, mi smo iz Slatina. Ekipa Žednog protivnike je u četvrtfinalu ostavila žednima daljnjeg natjecanja i poslala ih kući. Ako je suditi po čudnovatosti ovih kljunaša, sljedeći će dehidrirati od kroničnog nedostatka bodova. Možda nemamo vaterpolista, ali zato imamo balotara. Treba se nekako i snaći s tim treningom za leteći vaterpolo. Dario, podvodni ribar i naš najveći adut za podvodne igre. Zadnjih dana sam promijenio metu, umjesto ribe gađam alku. Naša 4 pastuha potegnu na konop i 200 konja ako treba. Vi vice je totalno maka. Ima već 2 semice da vata zlatnu ribicu. Ma koje 3 želje? Dosta mi je da mi ispuni samo jednu. Da pobijedimo na Jadranskim igrama. Navijači Žednog uistinu znaju kako se bodri njihova ekipa i najmlađi su ovdje u prvom redu. Kako se ti zoveš? Nela. I koga ti bodriš? Je li neko u tvojoj ekipi baš neko tvoj? Da. Ko? Vice. Ko je Vice tebi? Prijatelj. Baš lijepo da imaš ovakve prijatelje i da Vice ima ovakve prijatelje. A koji su još tvoji dragi ovi mali prijatelji ovdje? Hoćete se predstaviti, dečki? Oka. Karlo. Vi ste naravno za Žedno, jel da? A koga najviše volite? Ne znam. Žedno, ja mislim da se Žedno ne treba bojati za svoju budućnost kad ima ovakve podmladak i da niko natjecatelje Žednog neće prevesti Žedne preko vode. E sad, svi se pa naravno i ovi navijači nadaju najsretnijem kraju za svoju ekipu, no prije toga mora se potegnuti nešto što ima 2 kraja. Slijedi konop. Riješio sam. Co si rešio? Onu zagonetku od prošle emisije, znam koliko krajeva ima 3,5 konopa. Koliko? 8! Nos ti pos... Nos? Ne, hoću reći da imaš nos za zagonetke. A ja imam nos za ono što slijedi, a to je konop. Konop, naravno, iznimno zahtjevna igra, majka svih igara. Vrti se 2 kruga, dakle, u 2 kruga idemo. Prvo će potezati 1. i 4. na tablici, a onda 2. i 3. na tablici. Pobjednici iz prvih potezanja međusobno će odmjeriti snage u drugom završnom potezanju i borit će se za 6, dakle dvostruko više bodova, 4 boda za drugo mjesto, 3. dobija 2 boda, a 4. dobila fantastičnih ništa bodova. Da. Prvi potežu u plavim majicama ekipa Korčule i u žutim ekipa Trogira, ali ti Žednog. A sudi Miro. A zastavica ide na sredinu. Igra se na 2 dobivene. 2 dobivene, vidimo kako su snage raspoređene. Evo ćemo malo, aj. 1:0 Žedno! Ekipa Korčule ostala je lagano iznenađena. Malo je previše bila nagukata na tlu, kolega. Ja bih se više na njihovu tehniku orijentirao, ne znam se primijeti. Mislim da je tehnika bila dobra. Evo pogledat ćemo sada A ti se još uvijek jednom. orijentiraš na tehniku. Da, vidiš. Inače, ovo je jedna od rijetkih igara u kojoj napredujete idući nazad. Sad si mi opet zagonetku dao, moram razmišljati opet jedan dan. Ma ne trebaš jednostavno. Dok navijači Žednog viču idemo u Biograd, treba još odigrati drugi krug ovog potezanja. Korčula, mladi gospodin je. Mi idemo doma, ja sam Damir. Idete doma? Ne, doma Korčula. Treba povući, momci. Ne treba se predati prerano. Naravno. Ajde, da vidimo, sad pogledaj njihovu tehniku.
Pogledajte protivnika u oči i recite nemamo šanse, imamo šanse. Malo popusti Korčula, malo popusti Korčula. Nema šanse da Korčula popusti. Još popustite, ajde. U redu. Krenulo je. Hoće li Žedno, hoće li Korčula? Zanimljivo, ali polako i sigurno ekipa Trogira odlazi u finale potezanja konopa i u borbu za 6 bodova u finalu. Sve znaš, Jirži, sve znaš. Ja to tak studiral. A so? Dok se malo oni... još ćemo malo pogledati kako je to izgledalo u pobjedničkom potezanju. To uvijek izgleda vrlo slično. Oba dvije ekipe vuku prema nazad, ne bili prema sebi povukli ekipu protivnika. Uistinu neobično. Da. Idemo na Karmelu ili do Karmele? Idemo do Karmele. Ne, htjela sam reći da će ekipa Žednog na kraju emisije povlačiti za 6 bodova koji mogu biti odlučujući. A sad s kim će povlačiti konop, to ćemo saznati nakon kratkog promidžbenog bloka. Daj, Mići, ovo je za punoljetne, molim te. Za punoljetne. Ja svoju kombinaciju stavim. Ovo ti je za punoljetne, toliko da znaš. Ne gledaj i ne smetaj. Ajde, maki se. Punoljetne. Punoljetne. Kuglice. Za sve koji se vole igrati, Hrvatska lutrija. Više od igre. A tko će u finale uz ekipu Žednog, saznaćemo sada u drugom potezanju. U crvenim, naravno, dresovima ekipa iz Vranjica, Solin, u zelenim Konavljani. Svi su blizu s bodovima, ako sjećate tablice, tako da je ovo vrlo, vrlo bitno. To je uvijek bitno. Po 6 ih je sa svake strane, ali o čemu se radi? O čemu se radi? Je sve u redu? Je, dobro je. Malo ćemo popustiti Konavle. Malo popustite. Konavle dosta to stručno nešto odugovlače. Pitaj Mirko o čemu je riječ. Neću, kreće fučkalica. I kreće. Zeleni Konavle. A vidite ekipu iz Solina. Ko od šale. Ma to je do ove strane. Dosta je sklisko. Moram inače reći da na našoj kladionici ekipa Solina stoji vrlo solidno u povlačenju konopa. Možda bi Solinovi trebali imati 5 samo za povlačenje, ne 6, da budu ravnopravni. Bolje da imaju 6. Tako? Ovo smo već pročitali, to smo govorili već o azbestu i ovom zanimljivom transparentu, upravo ga sada i vidimo. U plućima azbestu, krvi, vino, mi smo za Vranjic i nije nam krivo. Bravo. Ali ne predaju se ekipa Konavala nikako. Da vidimo hoće li Konavljani uspjeti nekako ja i Jelenko zanimljivog, vrlo transparentnog naziva nešto učiniti. Da ćemo mladu damu, dečki su dosta slabi, a? Nisu. Ajde! I ode vrlo brzo 2:0 u završnici potezanja konopa ekipa iz Vranjica, grada Solina. Tako je, zato što su bili jači i privukli su svog protivnika sebi. Jesi shvatio, Mirko? Jesam. A vidimo kako je to izgledalo. Vrlo lako, dakle u finalu ekipa Solina i ekipa Trogira. Uz smješak je ovo bilo. Mirko, a što to? Ja sam u kuhinji već, znaš, toliko je bilo naporno ovo potezanje i navijačima i onima koji potežu i nama, da je vrijeme da nešto mi pojedemo, ili tako, Mišel? Pa Mirko, ovdje kod nas je apsolutno sve pod kontrolom. Inače, naši
naši natjecatelji pripremaju jedno jelo koje je karakteristično za ovaj kraj. To je bob. Tako je, sipa s bobom. I evo već su po odmaklom stadiju pripreme jela, znači da kažemo da su izdinstali kapulu, ponovo ćemo mu reći, izdinstali su kapulu na maslinovom ulju, češnjak, peršin, sve su lagano podlivali sa bijelim vinom i sa vodom. Davide, vi znate Može što znate dalje. izdinstali kapulu? Iskreno ne znam. Ali na flamanski, kapul. Nek veri dok nič. Nek veri dok, ja. Flamanski mi ide odlično. Pa super, lako ti je kad si poliglota. Aha, da. U svakom slučaju radimo to u krasnom posuđu Cepter, naravno uz kordon posuđe. Jasno. Još smo dodali malo i kruha, imamo fino Julija Mlina. Tako je. Stuart, did you put all the spices inside? Yes, salt, pepper and agar. No, vegeta. Tako je. Stavili su sol, papar i vegetu do tata kijelima s kojim kuhamo već više od 50 godina. Ikad se susreo s ovim jelom u životu? This meal. Are you cooking this meal for the first time? For the first time, yes. Yes. For the first time and also for the first time on the national TV? The first time on national TV, yeah. Absolutely. Stuart, prvi puta, David, vi kuhali toh, eerste keer in mijn leven dat ik nu kook. Prvi puta, znači. Evo, prvi puta, kaže David na flamanski, a zato su tu djevojke Ada i Kristina koje pomažu, koje dobro to rade, jel tako? Jasno, prave asistentice. Samo vi lijepo kuhajte, uživajte u ovoj vrućini kuhinje, jer kasnije ćemo svi to malo i kušati, hvala Bogu. Zato se to i radi, zato to i kuhamo. A sada ćemo ovako lagano šetnjom do ekipe u zelenim majčicama i njihovim navijačima, koji su, zahvaljujući Speranci, došli ovdje. Ugadan im je bio put. Evo, čujete ih, Konavle, ugodan im je bio put, a kakav je put do uspjeha, to ćemo saznati u sljedećih 2 minute. Brda, polja, šuma, krš, more i slatka voda. Sve su to Konavle, južni dio Dubrovačke rivijere. U Dubrovačkoj republici Konavle su imale izniman strateški, ali i gospodarski značaj. Današnji Cavtat iznjedrio je najbolje vaterpoliste juga. Stoga nije iznenađenje da se u polufinale Jadranskih igara vinula i ekipa Konavala. Kraj ovakve borbenosti protivnici nisu imali šanse, no pripreme im nisu tekle glatko. Ajde, mali, ajde. Idemo, nećemo ovako nikad do Kaštela. Idemo, ajde. To, momci. Ajmo, džiha. Ajde mala, nije ti more ljuto nego slano. Evo ti ovo ako ti može pomoći. Po nama bi se svaka utopila. Uzmi ovo. A ovo nije popi pa. Živjeli. Ako smo 2 puta osvojili aerodromske igre su maš i kašalj. Sergij, Alo? ostavljaj posao. Krećemo na Jadranske igre. Jadranske igre? Idemo. Vlaho, Halo? ostavljaj posao. Krećemo na Jadranske igre. Evo dolazim odmah, aj Bog. Odlično raspoloženje među navijačicama i navijačima iz Konavala. I konačno ćemo od ove mlade dame dođi k meni, ovdje bliže, saznati zbog čega se ovo sve zove, odnosno vaša ekipa Jaja i Jelenko. Reci nam. Nećeš nam reći, hoćeš nam ti reći? Ja ne znam. A ono ne zna. A, dobro. Naime, riječ je o tajni. Rekli su da će otkriti zašto se zovu Jaja i Jelenko ako uđu u finale. Hoćete li ući u finale?
Dobro, vidite odlično raspoloženje i kod njih i na tribinama općenito. Tako je dobro zapravo da sam zaboravio što dalje ide, ali taj tovar ću prebaciti Reneu i Karmeli. Vrati mi to. Pa dobro si rekao, baš tako, jer tovari ili magarci su sad na redu. A svaki magarac ima svoj početak i svoj kraj. Pa da, i to iz dva dijela. U prednjem dijelu, dakle na prednjem kraju, je uvijek osoba koja vuče naprijed. A na stražnjem dijelu je osoba koja gura glavu u stražni dio prve osobe i tako želi napredovati. Hoće biti napredovanja? Hoće. Ovo vam je igra u kojoj magarci sudjeluju, magarci koji uopće nemaju pojma kuda idu, a vodi ih žena. Ne znam zašto mi je to poznato. Nema veze, sjetit ću se. U međuvremenu pripremili smo za vas jednu slatku, malu, kratku demonstraciju. I žedno će se okušati u utrci magaraca odmah nakon Mirinog znaka. Počela je utrka magaraca, vrlo popularna utrka u jadranskim igrama i vrlo opasna utrka, jer kao što vidite padaju glave, a magarci se zaletavaju u suce i međusobno ne samo da padaju glave, nego i stražni dijelovi magaraca. Kasnije ćemo imati igru sa stavi magarca. Da, a ta neće biti nimalo laka. Inače, magarci nema šanse da vide, jer imaju neke neprozirne plastične naočale i gore povez preko očiju. Sada treba uzeti... Ali primaju dobre upute i evo, vraćaju se na mjesto. To je ekipa Trogira, ekipa Žednog. Ravno! Krug. Prvo su požutvane jedna i druga ekipa, ali ne da se ni naš sudac. Evo u more će neko završiti. Skoro je bilo u more, skoro je bilo u televiziju. Ajde, žedni magarci. Raspali se magarci, ali stigli do cilja. Bravo, jedan veliki pljesak za naše magarce. Ovo je bila utrka obezglavljenih magaraca. Odi malo tu da te vidimo. Jako. Zašto ti si tako trčao? Ti si tako želio gurnuti onog suca u more. Ti si tako sebe želio gurnuti u more da je to bolilo je kad smo gledali. Kako se tebi činilo onako u magarcu? Pa bilo je nezgodno, ali moramo da se o sebe. Jedno tako možemo pobijediti. Svaka čast, dobro ste se borili. Kako se tebi činilo? Jesu te slušali magarci? Bilo je naporno, jako naporno, teško. Nisi ti njih nosila, oni su tebe nosili. Znamo šta radi s glavom kad je ispala. Da, pa nismo taj slučaj baš razmotrili, ali jesi ju pokupila ili si ostavila? Pa vidiš, to je... I vratila natrag. To je prava žena. Čestitamo vam, vidjet ćemo kako druga ekipa utiske ima. Ekipa Žednog ovoga puta je sasvim sigurno žedna. Mrtvi ste, umorni, kako je bilo? Bilo je vrlo naporno. Što nije bilo u redu? Osim što ste se raspali? Nismo vidjeli. A ti si vidjela, valjda? Nisam ni ja. Gdje si gledala? Da, vidi se da niste baš najbolje vidjeli. Bili ste vrlo požrtvovni magarci, jedni i drugi. Tu je nadrapao i naš sudac Miro. Ti si bio što? A magarac uvijek toga, uvijek na svoju stranu. A ti si bio glava magarca? Je. Glava magarca. Da li imamo spremne rezultate? Imamo, kako ne bi imali spremne rezultate. Miro nam se oporavlja od ovog udarca u pleksus. Jesi kad imao bliski susret s magarcima? Ne. Sad jesi. Prvi. Vidio sam njegovog kolegu Peru, došao je na kraju ove igre. Bilo je naporno i skoro je bilo padanje nekoliko u more. No, rezultati su ovdje. Miroslave, izvolislav. Pa evo, Trogir Žedno, znači 0,56, 20 sekundi kazne, to je minuta i 16. Zašto kazna? Kazna je zato što su tebe zaletili. Ne, sišli su prije s magarca i bilo je jedno guranje. A Vranjic Solin ima vrijeme od 0,53, 10 sekundi, to je 1 minuta i 3 sekunde. Opa, dobro, dobili smo dakle rezultate.
vidite ih na svojim ekranima, ali to nije ništa, još gotovo, još su tu dvije ekipe. Karmela i Rene će ih predstaviti, koje su nam ekipe ostale. To su ekipe Konavala i ekipe Korčule u plavim dresovima, koje još ni blizu nisu spremni. Ovo je magarac koji je napravljen od ne znam čega, ali vrlo je neugodno biti ispod njega, pogotovo na ovakvim temperaturama. Evo, spremne su glave, a kao što vidite i zadnji dio magarca, dakle ona osoba koja gura glavu u prednji dio osobe i želi napredovati, također ima povezane oči. To se zove uvlačenje u da. To smo shvatili već davno. A kako su baš odredili da se ti uvlačiš? Taki mi je horoskop. A što si po horoskopu? Magarac. Magarac po horoskopu. A što je Mišel po horoskopu? Tu sam, vodenjak. Studena onda je za tebe, znaš Mišel? Studena ako si vodenjak. Karmela, baš je milo kad ti to govoriš. Ali evo, ovdje smo u kuhinji pa ćemo, pošto smo rekli na početku emisije da ćemo naše natjecatelje naučiti nešto pripremiti, znači što se tiče kuhinje. A pošto je ponavljanje majka znanja, sad će nam oni svi zajedno ispričati kako su pripremili ovo jelo. Evo ovako, kapulu smo izdistali zajedno sa lukom, sa peršinom. Sve smo to podlijevali sa bijelim vinom i sa vodom. Zatim smo dodali sipu i bob, crnilo. Začinili smo sa vegetom i ostalim začinima. I dodali smo pasatu i krumpir. I sad evo to se... Bravo, Kristina, svaka čast. Stuart, how did you get that your sauce is so black? Well, actually, Michelle, it was a secret. There was a little black bag of stuff and it went all black. Really? Well done, well done. Evo, Stuart nam je objasnio kako je čistija sipu sam i stvarno je. Izvuka je malu vrećicu crnila i napravio crni umak. Možemo natrag? Možemo natrag, već su nam naši magarčići gotovo spremni. Vidjet ćete kako trče magarčići Konavala, a kako trče magarčići s Korčule. Samo još Miro od zadnje provjere vrši da se ne bi virilo ispod maske, da ne bi bilo prijestupa preko crte. Ništa, nema pitanja. Onda je sve spremno, Oni su ti tamo na crti, Miro. Vi se samo malo vratite nazad. Kako smo? Dobro je, dobro. Kako ste? Kako ste, Magarčiću? Andrej se zove. Andre, kako je? Odlično. Ajde, dobro, Miro će dati znak. Bježi Miro, bježi na sigurno. Opa. Ode glava. Ode još jedna glava. Danas glave padaju nesmanjenom žestinom. A da nemamo naše redare, bilo bi magaraca u moru više od nekoliko. Evo, stigli su do mrkve ekipa Korčule koja lupa glavom po stolu iz nepoznatog razloga. A stižu i Konovljani. Čime će sad? Evo našo, dobre. Ajde, sad. Ajde. Bit će tu i negativnih bodova. Pazite, Konavle, more je hladno. I ekipa Korčule je ušla, vrlo brzo čini mi se. Tu su upote ovamo, rovno. Stigne i Konavle. Bravo. Andrej, Slavi, bili ste nešto brži? Čini mi se da smo bili brži. Je li bilo teško, naporno? Što je najteže? Znamo da je grozno hodati kad ne vidiš. Može se u nešto zaletiti, je li bilo ozljeda nekakvih? Noge. U jake noge, Andrej. A reci temperatura otprilike ispod glave? 50. Znao sam da gušter pušta rep, ali da magarac baca glavu, to nisam znao. Ne može se s njih disati. Pa onda poslušajmo protivničku ekipu. Ovo je Konavolska ekipa kraj mene, ovo je stražnji dio guza magarca, ovo je prednji dio, ovo je potpora, a ovo je vodič. Kako je bilo? Nije loše. Evo, gledaj kako vam je išlo. Mrkvu im bilo malo teže pogoditi, ali gledaj, zagrizo si ju. Stručno si ju zagrizo. Ne znam jeste li to vježbali na pisti Dubrovačkog aerodroma, trčati s magarcima? Nismo, to je uređeno. Ali moramo reći da ste za ovu trku zaslužili povišicu, direktor valjda nas čuje. Da ste zaslužili povišicu, ne znam jeste li zadovoljni, malo su vas pretekli. To mi nismo vidjeli. Da, jasna stvar, niste i sad ćete vidjeti, a i čuti kad Mirko i Miro donesu rezultate.
A Miro je stvarno se izvještio u ovoj igri. Mogu bi čak postati toreador. Počeo si se izmicati od ovih magaraca, nevjerojatno, samo da te ne lupe kao zadnji puta. Ni tebi nije jednostavno. A nije, da. Opasno. Opasno je, ali vrlo brzo smo obavili ovaj zadatak, barem ekipa Korčule. Čini mi se da su najbrže, ali ostalom ti ćeš reći koji su rezultati. Pa da, evo, Konavle su ostvarile vrijeme od 0,51, 10 sekundi kazne, to je 1 minuta i 1 sekunda. A Korčula imala vrijeme od 0,45. Da, 20 sekundi kazne, to je minuta i 5 sekundi. A to onda znači s bodovima, ovo je sve tako džusto ili ti gusto. Da, ovako idu bodovi. Konavle 3 boda, Solin 2 boda, Korčula 1 bod i Trogir žedno bez bodova u ovoj igri. Kada sve to zbrojimo sa one 2 igre prije toga, dakle imamo 3 igre, rezultat je sljedeći. Da vidimo, ove Konavle izbijaju na sam vrh. Pa oni su na svojoj snježnici, kako su visoko. 6 bodova Konavle, 5 bodova Solin, 4 Trogir, 3 Korčula, ali ljudi moji, je li to moguće? Svi su još u prigodi da dođu do prvog mjesta i odu u Biograd. Lijepo, evo, odigrali smo i ovu igru s magarcima, a sad bi mogli posjetiti da vidimo, na primjer, ove tu djevojke i momke u crvenim odorama i kaubojskim nošnjama. Oni su iz Vranjica, odnosno grada Solina. Njihov put do uspjeha, odnosno Kaštel Gomilice, nije bio dug. Trajao je svega 10-ak minuta, naime toliko su udaljeni i pješke kad idete od ovoga mjesta. Put do uspjeha iz Solina. Nekad se Solin busao u prsa kao metropola rimske provincije Dalmacije, na čijoj su se riječici Jadro pokrštavali Hrvati. Posljednjih tjedana solinski je ponos mjesto Vranjic, a umjesto u ime oca i sina krsti se u ime maskote jadranskih igara. Kapetane, poljevam te vodom hrvatskog Jordana našeg Jadra, da se ko slavni naši pradjedova vlatiš pobjednih jadarskih igara. Cipli dizelaši u borbi za vatrogasno vozilo odvrnuli su naftu na najjače i zameli trag ekipi koja je vjerovala svom benzinu. Očito, kad se borbene ruke slože, apsolutno sve se može. Borbenost se najbolje održava treniranjem tu, među duhovima gladijatora. Ajde, probajte sa ribarom potezat na konop, pa ćete vidjeti koliko je težak kruh sa 7 kora. Riba, Ture, pripremi za jadransku bitku. A ko će nas bolje nauči na ovaj šmrk od našega vatrogasca? Samo se munjeni u polufinale voze na gorivo. Pametni kondiciju nabijaju do kraja. Ićemo u Kastela na vesle. Za koga? Za Vranjic! Cipli dizelaši! Slušajte, Vranjic navijaju. Cijelo selo je došlo ovdje, čini mi se. Koliko vas ima uopće na otoku, odnosno na otočiću Vranjicu? A puno. Puno, znači 7 sve skupa. Odlični ste navijači, moram priznati. Trči, skači, ali kako i ne bi bili dobri kad ste vježbali još od antičkih vremena, još od salone vi vježbate za ove igre. Ali najjači ovdje adut im je Matko. Za Matka nam pljesak, vidi kako on povlači i ribu i konopa. Bez njega ne mere. Evo Matka, Matane. Evo Matka. A Matko nije pravi Vranjican, vi ste ipak malo preko brda. Ne. Napola Slatijan. I Slatine. Iz ove dvije lipe cura iz Slatine. Samo lijepi ljudi žive u Slatini. Tako je. Tako je. Upoznali smo i ekipu iz Vranjica. Ovdje je stvarno veselo. A i dosta ovako su me stisnuli sa svih strana. Nadam se bar da je Karmela na sigurno. Karmeličanka? Ma, za mene se ti, Mirko, ne moraš brinuti. Pa ja se najčešće mogu
obući u turistkinju, recimo kao sad, a kad zagusti, pa znam se ja pozvati na svoje dalmatinske korijene. No postoje turistkinje, ne biste vjerovali, koje non stop treba spašavati. Upravo o njima govori naša sljedeća igra, koja je baš kao i našem Iržiju sponzor Getaldus. Dakle, kada čujete da ženski glasić viče na pomoć, ja se tak nasukala na hrid, znajte da treba pomoći turistkinji u opasnosti. Što trebate činiti? Trebate reagirati promptno, no ostati mirni i staloženi i prvo nazvati koga ili što nazvati Mirka. Pogledajmo zašto. Zato što je Mirko u takvim situacijama najbolji čovjekov prijatelj jer vesla fenomenalno. Neka vas dovesla do prve hridi na koje sasvim slučajno visi jedan durbin, da se uvjerite da je taj poziv u pomoć bio uistinu stvaran, a ne samo san. Penjete se nazad, spuštate se nazad i Mirko vas vozi do tog otočića na koji ulazi turistkinja, koju vozite sasvim sigurno i uspješno do obale. Imat ćete mali problema ako vas na obali čeka vaša ljubomorna supruga, to neće proći dobro, neće imati razumijevanja za vas. Međutim, ako sve prođe kako treba, ponudit ćete turistkinju laganim koktelićem i još dobiti poljubac. Ako je sve spremno, pogledat ćemo kako to rade ekipe Korčule i Trogira. Pođime! Miro je ovdje zadužen za prvo spašavanje i znak javite se, turistkinje, mašite za pomoć, na pomoć. Tako je, Miro. U plavome ekipa Korčule, u žutom Žedni. Treba se popeti do durbina. Malo bolje pogledati turistkinje. Žedni jako dobro to rade, Korčula malo sporije i nekako ziheraškije bismo rekli se penje pogledati gdje su turistkinje, tko zna, možda su supruge na kopnu. Skok, tako je. I brzo u barku treba dovesti Veslaj, ajde Korčula, veslaj. To je sve blizu, Karmela, jedni i drugi su tu vrlo blizu. Žedno je turistkinje ukrcalo, to će isto učiniti Korčula, ajmo cure brzo u barku. Ekipi Trogira trebaju bodovi jer u posljednjoj igri nisu baš briljirali. Izlaze, iskrcavanje na Kaštel Gomilicu je započelo. Jedan radi, tri sjede, tipična hrvatska priča. I evo ga, idemo. Došla nam je i Korčula do obale. Brzo se treba iskrcati da se uhvati vrijeme. Puse! Bravo Žedni! Zaslužili ste puse od turistkinja. Modni mačak treba staviti šeširi naočale i sad se može krenuti poljubiti spasili oce. Evo ga, to je to. To je bio kraj za obje ekipe. Kako je to izgledalo vama s broda? Umorno. Dobro je, ali umorno. Umorno, činili ste mi se umorni, posebno kad su se cure ukrcale, nekako je bilo malo teško veslati. Vidjelo vam se na licu. Malo smo napunili više nego što treba. Cure nisu večerale danas, vidjela sam, rekli su da neće, baš da budu lakše. Ali vama nije bilo teško, vi ste lijepo sjedile, vikale u pomoć. Spasili su nas, to je najbitnije. To je najvažnije, spašeni ste, evo vidite kako je to izgledalo. Nekako mi se čini da se najteže bilo popest. I opet to penjanje, evo nas dvoje opet oko penjanja. A mogla je bolje, Dobro je, ajde, ne treba biti takav pesimist. Ne znam što kaže druga ekipa Žednog, oni su zadovoljni. Ja sam tu kod Žednih, tu su dva dečka, Marine, ljubav na prvi pogled. Kako je dobiti prvi poljubac od cure? Kakav je to osjećaj? Nije baš prvi, ali dobar osjećaj. Nije ti prvi? Nije prvi. Sram te bila, imaš tek koliko godina? 24. Da, dobro, ali među prvim poljubcima. Nego Marine, ti si se penjao fenomenalno gore, sad te gledam upravo. Ti bi zbog cure sve učinio. Naravno. Ma pravi si, Dalmatinac, nema tu. A cura koja te poljubila je mala, koja se zove? Anđela. Anđele moj, Anđele. Evo da vidimo tvoju pusu. Sinkronizacija ide. Sad je bio fini poljubac, jel? Super. I vrlo brzo je to sve bilo, da vidimo kakvi su rezultati. Rezultati su spremni. U ovoj igri, moramo napomenuti, nije bilo nikakvih nepravilnosti, nema kaznenih bodova, dakle rezultati koje ćemo čuti su čisti. Da, evo Žedno minuta 12 sekundi, a Korčula nešto slabija, minuta 26. Dakle, ekipa Trogira za sada je krenula dobro, iako u prošloj
u prošloj igri nisu stajali najbolje. Sada su odvozili dosta, koliko je to? 14 sekundi bolje od Korčule, a sada će se natjecati Vranjic, crvena ekipa, dakle Solin, i zelena ekipa Konavala. Navijači su došli sa svim mogućim transparentima, evo ovi iz Žednoga Pripremili su se, pripremili. Oni su Čudno je barkama da nema došli još preko. bakljade, to mi je čudno. Pa nema još bakljada, to su Ma svi čekaj, pristojni čuvaju narod. se za kraj, nema 100%. bakljade. Ne, to je sve pristojno ovdje. Nema danas, je to sve mirno, nježno. A ne, znam di su, baklje su na utakmici. Dobro, spremni smo, turistkinje, mašite, ajde, zovite u pomoć. Ajuto! Miroslave! Budite spremni, crveni, Solin, zeleni, Konavle. Idemo. Jedan do Dorbina, jedan u čamac. Jedan već u čamcu, a drugi ima poteškoća pri penjenju. Opa! Dečko iz Vranjica brzo se penja, ali i Korčulani, odnosno Konavljanin također. Evo ga, Gledaju Konavljanin gotovo za u isti malo čas. prije. Ugledali su turistkinje. Brzo u čamac. Jadne turistkinje. Malo mi izgladnjalo djeluju. Najbolji smo! Jel da, spašavamo turistkinje samo tako? Samo tako spašavaju turistkinje u Konavlima. Tu su blizu, čini mi se da su Konavle nešto brže, ali sad treba veslati prema obali. Veslaj, ajde! Dajte malo podrške Ajde svojim Nikola, suigračima. veslaj! Ajmo Lolo, daj struje daj! Daj struje! Ne bi bilo zgodno sa strujom u more. Evo Ovo će turistkinje. biti vrlo blizu. Vranjicanke izlaze. Sjeđaju Konavoke na ligištule. I jure davati poljupce i evo ih. Blizu jedni i drugi. Pa nevjerojatno je ovo bilo. Nevjerojatno. Čestitke prima crvena ekipa. Jeste zadovoljni? Vidi osmijeh na licu. A izgledalo je, znaš da neće biti baš na vašoj... Gledaj kako je to izgledalo na kraju kad su cure pojurile, vidi. Kad su cure pojurile vam u zagrljaj, to je bilo to, pa mislim da se radilo o sekundama. No, dobro je bilo. Pogledat ćemo kako je kod druge ekipe. Kod druge ekipe je dobro, ova druga ekipa je naime prvo plasirana za sada. Cure, kako je bilo? Odlično. Jesu vas nekad u životu morali spašavati? A ja su sad. A nije prije došlo do takvih situacija? Neki dan, ali nisu htjeli. Kod tebe? Isto, nije trebalo. Nije, paziš se, ne ideš na lupodraz kad je nevera. Evo vidimo kako ste to radili, sjajno. Kakav je to bio doskok u vodu? Bilo sve u redu, ima ozlijeđenih? Dvostruki salto i odlično je prošao. Dvostruki salto? Meni se činilo da nije. A pogledajte ove poljupce. Kako ste se dogovorili ko će koga poljubiti? Jeste vježbali to puno prije? Nije, ko prvi njemu. Njegova djevojka. Tako je. Ali u ovom slučaju djevojke su trčale momcima. Mirko, kako je kod tebe? Jesi poljubio Miru? Ne, Mirek i ja se još nismo, ali dobili smo rezultate pa ćemo ih saslušati u ovoj igri gdje smo spašavali turistkinju. Nije bilo samo poljubac, se vidio, bilo je tu i grljanje na kraju svega. Rubu ovoga dozvoljenog. No, Miro, da čujemo kakva je situacija. Pa evo, Vranjic Solin, 1 minuta 17, bez kazne, a Konavle 1 minuta 16. Bez kazne. Odlično! Što to govori? To govori da ćemo pogledati tablicu i saznati kako stojimo nakon predposljednje igre. Trogir 3 boda, Konavle 2 boda, Solin Ena točk i Korčula ovoga puta bez bodova ili ti punata. Kad se to zbroji sa onim prije, to izgleda ovako. Konavle vode sa 8 bodova. Žedno ili Trogir drugi sa 7. Solin treći 6 i Korčula 3 boda. Posljednja za sada 4. Još ćemo povlačiti onaj nesretni konop sa ko zna koliko krajeva. Još će biti uzbuđenja i puno napora, zato je vrijeme da konačno nešto i pojedemo. Baš sam zaustila reći kako je baš sve spremno da se prezalogaji ovdje u kuhinji. David, Kristina, kako ste vi zadovoljni?
A ne bi mogu reći prvi put da vidim, tako dobro izgleda, mislim da je u redu. Pa izgleda crno, ne izgleda baš jako lijepo, ali sigurno je fino. Što najviše vi jedete u Belgiji? Vi ne jedete sipe i bob, ne? Ne, nisam ni znao šta je sipa, prvi put danas čujem za sipu. Vidiš, Mišel, kako ti edukativno djeluješ na naše goste. Znam. Što kažu naši gosti? Are you satisfied with your meal? Today I'm really satisfied with it. It's excellent. We can see that from your t-shirt and sav je zamaskan sa crnilom. Stuart i Aga su prezadovoljni kako su pripremili jelo danas. Nama sve što ostaje... Probati. Ja ću to probamo tebi prepustiti, Mišel, jer ja da ne bi izgledala kao Stuart, ja ću tebi prepustiti da probaš. Ali ćemo prije predstaviti vino koje smo sljubili uz ovo jelo. Znači, radi se o graševini Degoto iz Kutivačkih podruma, vino koje po svom geografskom porijeklu inače dolazi iz Slavonije, ali se fantastično nadopunjuje na ovo jelo, ili sljubljuje, kako se danas kaže. Vidiš kako je to zelena i plava Hrvatska se spojene u ovom jelu. Ima jedan prekrasan miris na cvjetni moze i grožđice, a kad se rashladi na temperaturu 12 stupnjeva, svi okusi mirisi stvarno mogu bravo, osjetiti. sve mi se tu skuplja, daj probaj taj jelo sad. Da čujemo mi. Ne smijem, ja ću izgledati ko Stuart. Ne smijem, žao mi je. Što kažeš? Well done. Well done, dobro, znači da je sve kuhano. Da vidimo što će ovdje biti. Vruće. Pa dobro, vruće, tek se skuhao. Izvrsno. Baš nam je drago i sad, ja mislim da, meni to izgleda jednako, ja mislim da su isto podjednaki. Zaista je teško odlučiti čije je jelo bolje. Mislim da su se oba para prilagodili našem načinu ishrane, znači lagana jela. I zato imamo darove za njih. Darovi su ovdje, evo prekrasne košare, ja ću dati vama, dragi moji, svakom po jednu košaru, da kušate još mnogo hrvatskih proizvoda. Evo ga. I da u njima uživate. Hvala vam lijepa, thank you very much. Ne znam kako se kaže na flamanskom, hvala. Dank you well. Dank you well. I mi ćemo odmah krenuti dalje, no nemojte da vas ova kratka reklamica odvuče na neki drugi program, mislim kao da bi mogla, jer odmah nakon nje slijedi odlučujuća igra, potezanje konopa. Kladim se da nećeš prebaciti program. Dobio sam. Želiš se još kladiti? Posjeti kladionicu Hrvatske lutrije na www.lutrija.hr za sve koji se vole igrati. Hrvatska lutrija. Dietrich, jesu možda říkal da konop ima dva krajički? You sagte, ja, aber ja pitala, nicht verstehen. Wo ist, gdje bila početak na špagat? Tak ti nenormalnej. Za treće mjesto povlačenje u konopu Konavle i Korčula, no Konavle dobro stoji na tablici, jel tako? Koliko bodova imate vi do sada? 8. Prvi ste za sada, ovdje možete osvojiti još 2 boda, to će onda biti 10, dakle trebate se potruditi za povlačenje Korčula. Vi ste već rekli da odlazite kući, ali potegnut ćete muški vjerojatno. Naravno. Dakle, sve je spremno za potezanje konopa za treće mjesto. Ajde malo popustiti, Konavle popustite malo, ajde budite fleksibilni, liberalni. Konavle poludi, navija Vranjic za njih. I ko će, Konavle ili Korčula? Konavljani. A ekipa Korčule nosi na snagom svoje djece na tribinama, vodi 1-0. Konavle, imate šansu pobijediti, a vi to kockate. Na kraju ćete prokockati, nemojte biti još tužni, još imate jedno povlačenje. A ja bih mogao zaključiti možda čak i 2 povlačenja. Što kažeš ti? Pa ja se slažem s tobom, budući da se igra na 2 povlačenja, da u ovoj situaciji nakon ovog prvog povlačenja može biti ili 1-1 ili 2-0 za ekipu Korčula. Odlično, hvala ti lijepa. Idemo još jedan put povlačiti, 1-0 vodi Korčula. Da utvrdimo gradivo. Korčulani se bore za 2 boda. Ajde neki pametan savjet. Samo žustro. Žustro, momci.
žustro. Co to je žustro? Fletno, ne? Evo ga, Korčula opet vuče. I Korčula 2:0. Šteta, Konavljani, šteta. Kakva je to prigoda bila? Pa to nije bila neka velika prigoda, ali ne znam zašto šteta. Simpatiziraš li jednu od te dvije ekipe? Meni su sve podjednako drage. Meni su podjednake, ali Korčula time je dobila samo 2 boda, ne može ništa. A Konavle su imale šansu sa tih 2 boda možda i osvojiti nešto više. Da, dobro, slab si s matematikom još od prve emisije. Znam. Evo junački, Korčula osvaja 2 boda u potezanju konopa. A sada, veliki 12. boj, jer 12 ih ima sve skupa. Bravo, evo, matematika ti je krenula. To sam te čekao. A koliko ih ima još sa strane? Sa strane još 4. Tako je, to je ukupno 10. A cen. Ovo je odlučujuća igra. Ekipa koja jače potegne osvojit će prvo mjesto u večerašnjim jadranskim igrama i otići u Biograd. Ti me oduševljavaš svaki puta, fenomenalno, bravo. A u Biogradu moći će osvojiti vatrogasno vozilo sa Šmrkom. Ukoliko budu prvi. Sjajan. Idemo, sve spremno za veliki dvoboj između Cipli Dizalaši, ekipa Žedno, Trogir u žutim majicama, ekipa Vranjica, Solin u crvenim. Zategnite konop. Svjesni ste da ako potegnete bolje, da idete u Biograd. Jesmo. Jesu, naravno jesu. Evo vidimo neki od glavnih ovdje iz Vranjica. Ajmo momci, sada napit. Matko, drži se. A ovdje je i mali psihološki rat. Ne mogu se dogovoriti tko će prvi zategnuti konop. To se sada je dogodilo. I kreće! Krenulo je! Vranjic ili... Ekipa Solina je, čini mi se, nepobjedna. Vranjic kočale. To je tek 1:0, dečki. Tek je 1:0. Mijenjamo strane. Evo, grle me, muškarci me grle. Momci, azbestoza iz Vranjica. Jaks. Žedni. Nemojte biti gladni. Čuvaj snagu. Da. Još se dogovaraju za vreme povlačenja. Sada je na strelništa. Slušaj ovo, ili će pobijediti Vranjic ili će pobijediti Žedno. Mirko, svaka ti je zlatna. Ovo su inače dvije ekipe koje su u velikoj blizini ovog mjesta gdje se sada nalazimo. Gotovo domaćini, da. Pazi sada, hoće li u Biograd Vranjic ili hoće li šansu dobiti ekipa Žedno? Odlučujuće potezanje konopa, da čujemo navijače. Ekipa Solina, ja mislim, sa lakoćom. Da. Ekipa Solina, ekipa Vranjica pobjedila je u večerašnjim jadranskim igrama u Kaštel Gomilici i odlazi u Biograd u lovno vatrogasno vozilo sa šmrkom. Neka se čuje. Za Kaga! Za Vranjic! Za Kaga! Za Vranjic! Za Kaga! Za Kaga! Za Kaga! I tako je Rene ostao bez posla. Sretan ti rođendan još jedan put. Bila ova prekrasan rođendan, priznaš? Čestitke! A on me tak izul me išla pa... Nemaš sreće, ni jedan put se nismo vidjeli. Da šlape oblici. Veselje je veliko ovdje, ali možda bismo trebali pogledati tablicu. Mislim, nije da sad ja nešto inzistiram, ali... Pogledat ćemo tablicu. Ali možda bismo mogli pogledati tablicu čisto reda radi. Ovo nije tablica množenja. Dakle, za ovu igru. Za ovu igru. Solin 6 bodova, Trogir 4, Korčula 2 i Konavle bez bodova. I sada ćemo to sve pribrojiti jedno, drugo, trećem. I na češkom čuti kakvi su rezultati. Jerži! Tak je pobjedil Solin! Ekipa Vranjic! Zik für Solin! Na drugom mjestu Trogir 11 bodova. Konavle treće sa 8. Korčula s 5. I tako će se Solin pridružiti ekipama Primoštena, Raba i Matulja sljedeće
sljedećeg tjedna u velikom finalu u Biogradu Al Mare. Morate to gledati. Vajštat am See u Biogradu čekat će te 4 ekipe i Vranjican na kraju. Sad ćemo malo okrenuti kameru prema publici, jer tamo je Rene sa ekipom Primoštena. Ekipa Primoštena i dalje skautira. Ovdje je Emil, kapetan Primoštena. Sjećamo se ekipe koja je prva ušla u samu završnicu Jadranskih igara. Emile, evo, odgledao si sve jadranske igre do sada, u prvima si sudjelovao. Što možeš reći? Pa mogu reći za početak pozdrav Kaštelama i mogu samo čestitati Vranjicu, bili su fenomenalni, ali bili su stvarno nadmoćni i u svim disciplinama su pokazali snalažljivost. Jako mi je žao Trogira. Eto, mi Primoštenci favorizirali smo Trogira, šta je tu je. Dobili ste u svakom slučaju teškog protivnika i neće vam biti lako u finalu u Biogradu na moru. Baš me zanima kome će otići ono vatrogasno vozilo. Komplimenti per il vincitori. Pobjedničkoj ekipi medalje će predati gradonačelnik il sindaco Kaštela. Gospodin Joško Berket, izvolite. Joško Berket il kapitano. Kapetan, evo ga, čestitamo, medalje su ovdje. A nama ne preostaje drugo nego se lijepo polako od vas, dragi naši mili gledatelji, oprostiti. Liebe Gäste, das ist wunderbar Show in der Mission, das kroatische Rundfunk. Ja, das ist unmöglich. Ahoj za 7 dni. Cari amici, ci vediamo per 7 giorni in Biograd al Mare. Auf Wiedersehen. Arrivederci, und 7 Tage buonanotte. in Biograd. Vajštat am See.